MPCC Chair Dr. Lalmal Somanga kan Congress Party chu an intiam na anding nget chena Mizoram political party zinga policy ti hlawhtling thiam awmchhun an ni tia soi MPCC Chair hian ilai ni atanga vo in thlekhan ma mi district mar para silsuri le West Phailing tlang dung kho sang tlo in an party mi ti akoma Congress Party chu zoram dam le na tur policy ne nan sarkar le do ni in a soya Congress Party in policy and duan mek chu ZPM in research base anti le MNF policy nen khai khin chi ani lova anni chuan kum enge mozat anzir to ti soin kimchang takatlang zar hun lo ngak sham turin mi puite an nge nani Dr. Lalmal Soman chuan Congress in tun ma NLUP an sempo committee ten ngun taka anzir chian ani a policy an duan rengin Mizoram mai ba ka Delhi tlang thlenga mithiam te ron thin an ni ti an soya tuna Mizoram damle na policy an duan mek po hi Mizoram milzong le an zo tok tura duan ani a an party in anti hlawtlin the nge tur policy an chop chuak don ti soin Congress Party chu mani intiam na policy ti hlawtling thiam awmchhun an ni thu soi MPCC Chair hi MLA hlui pani punihar kan ti chakma le pularin dikaral te ba ka party shwai tu dang ten an troi o mani